te kubli biang season part te habede bat kene jing amare kampulet kum gatu katarik bathok tentative date te ngade pentip ya baro video ngla pelaj ma astali letli itu ba kada itang ka tentative date kamde ri katarik ka ba latikana ba kin pembar katuhi te menta habede bat kene kam khla police bat ka humgat ro kidon gi bala pensange hanadu tu baslap te kila pensange adu mentar 4 mi tarik e re ma kidon gi bakli adu mentar 4 mi tarik e re te yakin ne lano on penmare ma hadu mentaro empat unit se ere kinang ngap jar te apa pe ya kane kemud ba kinsa slam kan sak poi hadu Disember trai mar balai ban sapoi kumtan mar kadon ka by election hapo gambe gere kadon ka by election khatlai tarik kan de ka voting te ar apply tarik kan bi result te lakom no ar san ter seneng kin sedang kita ki jing mare kata nga sugas ma empat notice kata model code of conduct kan kata ne mi kiniru te arteli hato kata model code of conduct kan kata ne mi kini hato kin pin mare be ne kin ai be katarik ne kin ai be don kat ne kin sange shwa ya kata tengam la ara ban tip ban ong pentikana yang ban dapet ya kar kumban le menta pade kumban slam kumban ngap jar te la tikana hi ba kin ra hi hadut ladap ka election hi hadu kadap kene ka by election te mudala hadu kadap ka by election mud kan poi hadu Desember kin dep hadu next year arjar arsan te tang ba kine ki ba mare nam ta ka humkat ban meklia police kide ben practice bet kide ben be ready bet mar ba mla reban tip kin pen mi ha kan ka por ka tarik kin yu bet tapi hablong ready imde reban shu ong ba nang slam de nganam mare nganam practice re ngan sa layu tarik dia ngan sa practice kata de mla are umta pinam la are ban mare bha dalong umta te ban practice bet sa abe ka tarik lano kin pen mi biang ka tarik te humkat ten mar ginang sa tungkat tukat ne te try kin sa pen mi ka kham koloi hi ban ka meklia police te mar hagaro kidon gi bamare ki badina po garon lai te la sangai la tikana hi ba kande hadin hadu Disember tam seneng hi te kini gi te ngam da tip kanara eta mar kadon ka by election te nak ne ka daw jong by election te kini baro ngatrai ken ra be sudu Disember seneng bain kanam desu ha November tengen se pej lara ka de November te ka meklia police te ken hab ai be shwa ya kumno ban dablot mitkan te hadu mentar 4 benai empat yo te kemut pa kanam tikana su bande November te humgar 4 ai notice re la jendap kan otayo nandu ba pesange ka tujung mare la rang slap 4 ai notice re te kemut bala tikana ba kala de be ka ne ka by election tengen hab abej hadu Disember kumtahi ter tengen se pej ndalayo notice tengan sa update ayo notice kini arteli sa update susu namagi bon bej bakali margem la su ban up ne kumno la ayo plat turu pa send na ko wega notice tu send go tit la shu ya send la share ki ne ki tarik exam tu we tela ki ba apply te la don bej kata ka jing ayu te tam lele ngin sa update shu ngan sa ajing tip shu habai de bet kini la da kimi kham kloi ki tarik ro biang la kimi kham slam ro kata lai pinang yo por shu ban prepare habai de bet kini gi jing mare pulit bat humgan tangkat nehi sku an pensyai habai de bet kini atali nomor ba kila kham ki don gila amit tarik tuma empadon official kaweru abade mekla police ne humgaro abade kitu postpone empadon official do mentaro te dalami official te sapen mi biang tangkat nei khleshun